I'm a Krumzari, the Negatives Impact News, NongthombamEditor Manung, Hariba 360-degree analysis of news and events. MeihoubamDirector 2017, Lisingani Tratre, Pantokiba, Taramathoi Suba, Manipur Legislative Assembly, Mikhal Loigrabu Matung Sida, member Mayama Mai Palak Havatare MLA, as many as 60 Lakre, Hariba 60 Siki Manungda, Tarani Thoi, the Havatar member, Tarantugi Mayukta, election petition, Havatar election ki result to Chanan Biganu. मसीगी वैलिडिटी से कराए फाउबल लाइब के हैबगी कोई वैलिडिटी की क्वेश्चन है बतारे पेटिशन से कंप्लेन से मणिपुर हाई कोर्ट तरा नहीं थोई लाख रहे है बतारे तरा नहीं थोई से के मनुंग सीता हंदक चही 2020 की अगस्त के तांकुंदा अहान बा पेटिशन अमगी जजमेंट लाए मसी तीस लोकेश्वर वर्सेस थांगजम महेंद्र सिंह हारिबा कोई इसी की पेटिशन थांगजम महेंद्र ना पेटिशनर ओई बनी तो का रेस्पोंडेंस ना लोकेश्वर नो ओई बनी एमएलए से ना अतो वो हारिबा अगस्त की तांकुन की जजमेंट है बतारे पेटिशन अहान बा हंदक चही की जजमेंट लाख की बसी मसीददी हारिबा पेटिशन itself सी dismiss तो करे तो नगरांग अनिरक सुबह ओइना हंदक चही के 2020 से दादुका त्रामतो सुबह मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की कारकपा मिरेप सिंह की मायोक्ता लाखपा पेटिशन तराई थोगी मनुंग अनि सुबह जजमेंट से ngarang लाए ngarang से मैम लैंडमार्क जजमेंट जो हाइनरी पा काचिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की हानगी एमएलए वाई सूर्यचंद्र की मायोक्ता बीजेपी की कैंडिडेट एम रामेश्वर ना थारकी पर पेटिशन इलेक्शन पेटिशन है बता रहे मधु की जजमेंट से ngarang लाख मतम दा वाई सूर्यचंद्र की इलेक्शन तो सेट असाइड तो खरे नल एंड वॉइड चना बा यारो इनवैलिड हो रहा है खरे दुगा सेकंड कोई मिखल दुदा सेकंड ताकिबा एम रामेश्वर बु हारी बा केंद्र से की कॉन्स्टिट्यूएंसी की member MLA when के दमक तसु हाई order से तो केवल लेर मतलब तो ना करी के दमक तो ना मणिपुर दा असुक यामना election की petition लाइव से election की petition लाइव से मरु इना कोई की election की nomination file तो बता मेरे चे पिसन बमतम से दा कोई की form 26 है ना nomination file से के लोग ना थाजन के दबा और commissioner की मामांग दा कोई ना वासक लोर बदुम लब document है बता रहे form 26 है जो खाना बना तरगा affidavit है जो खाना रिबा affidavit असिदा मकोई न फोंगदो इबा मसाई मरम द फोंगदो इबा मसागी एसेट माउंट लेजब लंथुम मागे लायबिलिटीज मान तोलीबा सेन अदुम न चिंबा मयाम मागे क्वालिफिकेशन क्रिमिनल एंटीसीडेंट मयाम न चिंबा अदुगे एनी पब्लिक ड्यू हाइरिबा लेरिबा मयाम से लोइना हाप यावबदु मकल की कोई ऑथ डॉक्यूमेंट नी फॉर्म 26 नत्रगा कोई एफिडेविट हाइरिबसी मसद एफिडेविट से दा कोई इंफॉर्मेशन खर वाट पा नत्रगा सप्रेस तोबा intentionally conceal to lotion by the sumo mayam york padagi masigi mayokta makoge contest to menaki ba candidates singna election petition se aduma thani have complaint to ne aduma to trying to that as many as 12 election petition plus koi MP Dr. Lorhogi Lorofoji ki mayokta su ama aduga kogi Rajya Sabha ki MP ningtholation basana jawgi mathakta su ama haitare aduna puna tara mari le se aduga MLA ge ne tarani thone aduna kamai to aduna manipur asuk yamba election petition ki problem se live no habis ki matang se ta khana ne dam tang se impact news ki Manung Hutna ki tharam election to delivery basi joining us tonight on Manung Hutna senior journalist oja Ahongshangbam Mobi ne ham to oja Mobi taram lokchari welcome to the show appreciate you joining also joining us human rights law network ki director oibiri ba advocate Rakesh MeihoubamDirector ne oja Rakesh pusu taram lokchari welcome to the show appreciate you joining to ahan basi oja Rakesh ke dama hokjarage koi manipur da asuk yamna handaki taramatoi siba manipur legislative assembly asida member humpugi manung da trying to gi my election petition lak pasi ki wahan tok se koi kamai yang bi affidavit se koi misuse to hagadra lan hadi information completely suna hap tre hena lagu do ribra natraga makoi gi opponent sing lai riba koi gi contestant hai batare atopa mirep sing asina asumba asoiba mayam ama thiraga yam soida ba posu aduma legally ya ba posu aduma masi yadabani invalid oigadabani haidana makoi na complaint to budagi sumba यामना थोहनिंग द बाहायगद्रा नत्रगा थोकपा मथुक ताबा मखल की पेटिशन मयाम से लाखने हैबिनिंग ब्रक माय थबिनिंग मसी कोई सुजेस्ट तापि गरे पुन्ना तरा मरी ले एमएलए सिंग ट्राइंग थोय लेगना इलेक्शन पी तोंगा दो इलेक्शन पेटिशन से मसी कोई पीपल्स रिप्रेजेंट एक दा हाइरिसी कोई मागी नॉमिनेशन पेपर फाइल तब मतमदा दरकार लेबा इंफॉर्मेशन सिंग दो मधु सुदबा सोइबा अदुसु मसागी नलन बोय रंग नबी मुसा मोय नत्रगना इलेक्शन पांगथोकपदा इलेक्शन दु तोबु मतमदा माना करप्ट प्रैक्टिस यूज तोरगा मकाना बु खुनागिबा अदुबु ओरगा सु ओय अदुबु अयामबा एने सुम यंगजबदा मणिपुर के हजु लैसिदी मसागी कनोदु नॉमिनेशन फाइल तोबु मतमदा अखोगी वाइटल इंफॉर्मेशन दरकार लेबा इंफॉर्मेशन सिंगदो मदु हापदा असोयबा लेबा वालौबा हेंजनबा अदुबा सिंगदा अयामबना कनो तोरगा येनबो ओइना तोबु थिंनै
तसेंबदी अखोगी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट सेक्शन 33 दा नॉमिनेशन पेपर फाइल तबसिदा एफिडेविट याव हाइबा मुक्ति लेते अदुबु रूल दा पीपल्स एक्ट मखा सेम रूल ददी एफिडेविट यावबगी वफमसि यावी अदुना हौजिक लैरिबा हौजिक ngana हायुखिबा केनोसिदसु मपुंग ओइबा रामेश्वरगी क्लेम असि मखोगी आईएनसी की कैंडिडेट सूर्यचंद्रना माना नॉमिनेशन पेपर फाइल तब मतमदा मागी दरकार लेबा इंफॉर्मेशन दो मधु कनो तौदी सुना हापते हाइबो वाफम दुनी अदुगा मधु माना मतम चाना मधु नॉमिनेशन पेपर फाइल तब मतमदा स्क्रूटिनी मतमदा रिटर्निंग ऑफिसर द मधु माना मतम चाना मा चैलेंज तवी अदुबो मधु रिटर्निंग ऑफिसर ना improperly accept to kare tabon to ko to khre हाइबो वाफम दुनी मपुंग लाइसी ओके अदु कनो 2017 दगी हरब केसु कोई मतम चंगबु चंगना कोई नरंग माइ कनो तो लखोखरे अदु पसिदा आइना हाजिनिंग बदा कोई असु यस नो डाउट मदु चुंबा लांबा मोय अमोना मोय सुबरन को ताना चलगा मोदु येंगना बगी लंबी एमदी लई मदु अमोना पेन बदु वखना बगी मथंग मथंग चना बगी अदुबु असुगुंबा इलेक्शन पिटिशन असि सही मंगागी मतम ओइबा ताम असेंबली की ताम असुंबा मंगागी मतम ओइबदा करिंबा खरा आरानबा तौग्रे हाइदना यानिंगदना केस अमा इलेक्शन पिटिशन थारपतमदा मतम सान संगमसे मसी मक्ति मसी अखोगी डेमोक्रेसी सी स्ट्रांग ओइनबगी होनबा माइकैरोमदा नति मसी अदुगी अगेंस्ट न चली अदना मसी लैबा अखोगी सिस्टम से मरु ओइना अखोगी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट सी मसी सेमदोगा तंगाई फदना असुगुम इलेक्शन पिटिशन से अकंगनबा मतंगी मनुंगदा लोशनबा एक्सेप्शन यावदना अदु वरसु याय हाइबदु यावदबैदा सोय सोयदना अकंगनबा मतम अतेनबा मतमदा लोशनबगी मोंगदा सेमदोबदी यामना फबा डेमोक्रेसी वाइब्रेंट ओइबा अदुगा स्ट्रांग ओइबा दुबा डेमोक्रेसी दु लांगनबगी मतेंग ओइगनी हाइना थमजनी ओके ओके मथंग से ओजामो बिद लाक्सगी ngosai अखोगी नॉमिनेशन फाइल तौबो मतम सिदा फोंदोकदब इन्फॉर्मेशन खरा सप्रेस तौबा नत्रगा कैंसिल तौबा लोसन बा नत्रगा ऑब्वियसली काउथोक्तना हाफौदब चिथन आंदब ओरमसु याय सुंबा यारोपसिना मरम ओइरगा सु इलेक्शन पिटिशन मयाम लाकबा रोगा करप्ट प्रैक्टिसेस तौरगा माय पाकिब तारगदी मदुगी अगेंस्ट सु दुम अखो इलेक्शन पिटिशन से तौने हाबी वफम बुदि लेरे दबु जादा लाक्सन गिसे ओजा ngsaigi मरुइन एफिडेविट नत्रगा खोगी नॉमिनेशन पेपर पिसन बा मतम सिदा हाय बतारे खोगी आरुना रिटर्निंग ऑफिसर ना हाइरिबा डॉक्यूमेंट्सी अदुम थेंगनरम दक्सु माली अदुगे एट द सेम टाइम मतम दुदा खोगी वाई सुरचंद्र वर्सेस एम रामेश्वर की केस हाइबतारे इलेक्शन पिटिशन सिदसु रामेश्वर मसामगना अदुमग आरोदा मसीगी पोस्ट से पिन पॉइंट तौरगा कंप्लेन अदुदगी अदुमग तौबो हौग्रे हाइबतारे फेब्रुवारी थादा नॉमिनेशन फाइल तौ मतम सिदा मतम दुदा आरोना अदुम अयाबा पिथौग्रे हाइतारे आदि असोइबा नत्रगा अवाटपा खरा लेरे हाइबसि खंगना खंगना आरोना याथोकी तारगदी इबन सिगी सेम मानबा हाइरब मानबा मोंग हाइबतारे हंदकी नॉमिनेशन फाइल तौखिबा हाइबतारे बाइपोल हयेंग पांथोकद्रिबा बाइपोल सिगी दसु कोगी लिलोंग एसिगी अब्दुल नासिर न थाजन खिबा नॉमिनेशन सिदा कोगी मागी सही हाँ मागी चाही से चाही तरामथोय एकाडेमी एस ता मा याम नौना मैट्रिक परीक्षा थागी मदु खिदंग चाना बोले हाइबगी डब्ल्यू रेसमान हाइबतारे मासु कैंडिडेट मोरमनी लास्ट मोमेंट दबुदे कोई विड्रॉ तौखरे हाइबतारे अदुना महागना कोई कंप्लेंट तौई आरोदा दुम हाय अदु आरोना हाइसी अदु एक्सेप्ट तौरे अदुबु नोय मखा ताना मसी फाइट तौनिंग तारगदे कोर्ट ता चपियो हाइबगी वाफम हाइरी सेम वाफम सि ममांग दसो दुम हुजिकु दे एक्सेप्ट तौरे अदुबु मसी मखा ताना नोय पेन दब लरगदे कोर्ट ता दुम चपियो हाइदना दुम हाई कोर्ट ता चपगी लंबी से आरोना दुम पिरम हाइदार हंदक सुपीरे ममांग सुपी हुलेरे सुमाय तौदना आरोना मतम दुदा कोई नॉमिनेशन फाइल तौक मतम दा चेक तौबु याबा थिंग होबु याबा रिजेक्ट तौबु याबा से तौहौदबरिना हुजि याम चाउना इनकन्वीनियंसेस हाइबतारे अमा थोंगनरीसी मसे स्वाइसदा आरोना रेस्पोंसिबिलिटी लौफम थोक्तब्रा कमाय थमिनि होय इलेक्शन सिदा आरो गे रोल सि हम चावे माना रेस्पोंसिबिलिटी लौफम दि थोइबने अदु लोरीदी रिजेक्ट तौरगसो मादी कोर्ट दम फेस तौरनी केस दम मा सोय थिंगनी मनदे कनादा अतोप कैंडिडेट ना मागी नॉमिनेशन पेपर तो रिजेक्ट तौई हाइदन कोर्ट दम लाकनी अना लाइव ऑफम से आरोना खुदोंग चादब मयाम से थिंगनगनी हाइबसे मंगोंदा खंगदी खंगै रूल दसु यावरी माना नॉमिनेशन पेपर अमा करमाइना रिजेक्ट तौनी करमाइना एक्सेप्ट तौनी रिजेक्ट तौरगना करमाइ तौ अखोगी मरोनगा इदना थागत पंजांग लोइनमा मदु मयाम दो कोर्ट टाइम एविडेंस ओइगदबनिना
लाइबक थीरगदी आफ्टर रिटायरमेंट मौद मा कोर्ट का फिल्म लाक्तोइनेबो एविडेंस होइना आरो जे तुम चैनल इदो आरो चैनल आरो खतने तना प्रिसाइडिंग ऑफिसर बाबा इलेक्शन हनबो कान मा दुम चेनरीबो आना सिकुम मयाम से थोक्तनबा इलेक्शन स्मूथली पांथोखिनाबो होतनाबाइना आरो गी अमसुं प्रिसाइडिंग ऑफिसर मा थोइबनिना खैगी मचा मचा सोइबसिंगसिदी यारी मखै मागी लेवल द लोशन गरगा थादोखिनो मा यारिगे होनेबो सी कनोनी कोई इंडिया की लॉ से लेलिबो खुदुंग चादो मयाम दुगी मरकता अमनी अन तसेंगदी आरो द पीबो पावर मतुंगिनदी ऑन द डेट ऑफ स्क्रूटिनी माना कनागो ममु रिजेक्ट तोथोखरगा कैंडिडेट वहदबो दुंगम अन सिगी फियम सि लागदी अचौबो मंगोंदा कोर्ट केस थेंगबगी मथक्ता कोई कोई करी हाइतारे कैंडिडेट तुगी सपोर्टर मयाम की मंगोन असाउबो द मायोनो जियायो अन कोर्ट थेंगबनी हन लाइबनीना माना रिजेक्ट तौदना याहनगिबो ओइरमबो यायबो मदुना अतोप पोट अम लैग्रे अरो हजिक राकेशनसु थंबिगिबा एफिडेविट सि पीदबा यादे याव हाबतबा यादे हाइबा पोसी सेक्शन 30 गा 4 33 बी द यावरगसो 33 ए ददि खराबदि पीदबा सुया यादबो खरमजु यावरिबो representation of people eki matungina representative people eki matungina affidavit khara amani bana soi soidre bigidon he yawrebo madubungda mapungwena sai koina pet mamanu su pan yawreba mai criminal case ka mari lena ba kana singchidi ma pi do se debo even sidi newspaper da khoi media da phongtu haibo bu leibne ana singma pot mayam si koina soidana pikhat ka da ba pi de ya da pot lo moirpa aduga atopa question amal tholai di कोई डेमोक्रेसी देती कानूनी गवर्न बाय द पीपल ने पीपल ने गवर्न तो वो पीपल दुगी रिप्रेजेंटेशन अमा ओइनाबा रिप्रेजेंटेटिव ओइनाबा थागालिबा मीदुना मियामदा कलगिदमकदा ओइदबा ngangadoineba कोइसलम थोलेयो अदना माने पीबा कांदा असेंगबा डॉक्यूमेंट अदेगी अरानबा यावदबा माना खंजरिबा लजरी पोतु लोय हाइदो हाइबनेबा अखोइगिदी हुजिक सुमना पिखली हाइबसिंजे सिन्नतबा अरानबा मयाम लेरंगिनेबो से खुदम मोने एक्स कौबो कैंडिडेट अमना मागी ममिंगदा थमदबा मागी मरंदी ओइबा डॉक्यूमेंट मयामा अदे प्रॉपर्टी मयाम लेरंगनेबो सिगुमो मयाम सि लोयना कंसिल तोरगा माना एक्स वाई जेड की मागी ममिंगदा लेबा मागी डिपेंडेंट दा लेबा मागी स्पाउस दा लेबा दु खथंग थागलगा मागी अरोनबा मरन मथुम मयाम थागतबा मिसु भारी यावगनेबो अने सिगुमो मयाम से सि थोक्तनबा इलेक्शन कमीशन की साइट तगी यारी मखै डॉक्यूमेंट असेंग थागलु अरानबा थागलगदी डिस्क्वालीफाई तौगनी हाइबगी कनोसि लाइनेबो अदो अखोइ साइसिदा मदु मयामदो हानादी कया कनसु थवा यावनरमदे चेक्सिनरमदे अनु खरा थागखैदो दुम चुम्मेना लोइ लौनै अदो कोनहंगदी लाना थागतबा पोटकी मयामसि येंगगा अरानबा तौबसिदी मियांगी मिहुल ओहनबा मतिक चादी हैना खल्लगा मदु कनागुम्बा खरना अदो मरुओइना मसिदा अखोइनासु खरसियन खंगनबमसु चांगे इलेक्शन पेटिशन से तौगे हरगदी इलेक्टर ओइगदोनी हाइबमदि यावरि से कॉन्स्टिट्यूएंसी दा आइजे बोट थादबा याबमी अमा ओइद्रगदी इलेक्शन पेटिशन यादबा अना आइगी मिहुल ओइगदोनीना आइगी मिहुसन अरानबा तौरे हाइबदुगी कोर्ट वाकटबा यानरबो मदुगी रूमदुने ओजुगी पेटिशन मा लाइजे अना कैंडिडेट खरदी अरानबा तौरे अयाबा तौरंगनी अदु अखोइ मदु डॉक्यूमेंट पुथोकपा ngamdabadagi पेटिशन तौदबा तौबा ngamdaba ओइबसु यां खाले अदु लाई खरसी ओइ लालंबे नतको चुममे यादुदि कोना लेखदबनी अदुगा ngasagi makoke utu hanjanjarga aro na khudakta decision ek pihogdabdo kaiginoda madu man inquiry tawnaraba matik chaba matam phangdaba adigi magi findings to karai phobu sumilali haibigi judgment tawnara mongonda madu tanja phangdaba no su orambi ai maramdi court ta chalagadi hearing mayam toba adigi sakhe sabor mayam ko khutpa document mayam thina matam laibunina मधुगी तेलब इलेक्शन की आरोना खुद चाब लोई फंगदबदगी इलेक्शन इरांग थोक्तना चक्रगा नुंगाइगनी हन खंजबदगी समना तौगिबसु अदमाय वरम जाय खल ओके नॉमिनेशन दा हापकदब चे चांग नत्रगा मरुन एफिडेविट ता फोंगदोरकदा वाफम सिंग इन्फॉर्मेशन खरा यारोक्तबसिना मरम ओइरगा खोगी आरोना माना ngambataargasu mata soisida question amadi le ai ojada lakchaguja arona matamdu da masi detect tawre arona detect tawba natraga akogi atopa koi contesting candidate singna puthoga aro da tais mai to da soiba khar yaure maramadana masi reject to bi hada to reject to bagi aro da habatare koi nomination file tor matam da mirep che pi bagi matam sida aro da returning officer da mas empower to da bazala
मागी कैपेसिटी की मनों दल लेती हैं हाई भी निम्बर तसे ना माची स्क्रूटनी तो बा हाई भी निम्बर में तो कुछ असोए ngam थी बकोट बा आइन दा हाई वो मयाम दो इल्ला nga abra nga tribra हाई चिप उन्हें yeng bah हाई mai matau ne ba adu bu ngasi di mana nanto sa kai ada di matam du ma ya khra bani adu bu madu hai ko jong nan nei ra kan da di chhora me asobe le re hai du khange adu masi matam mana matam du da ma gi mathau du niom chum to raga matam du to ma badi ngasi gi kese lem do su yai adu bu mo da ample authority mo da piri bani si to bu da bani hadana adu bu ain chi da khoi india gi ain ayam da asum na lei khoi gu asum ba sarkar gi dai te level officer sing sina thabak to matam da ning tam na thabak to bu ya na bi da mukta kari gum ba mana lepe warep decision du asoi ba aran bu erma ba su ko na mangon da action log da ba madu ana ai good feta to ki bani haidana haraga ai gi di ai kan science sina su me hana to ki bani ai aran ba ko oblique obe motive ma lo ka to ki bani te ai gi mang da place to ba meter on record to yenga ga ai na matam warep log gi decision decide to buda sina su me hana to ki bani haraga pura di liability punu ai na aran ba decision ma log gi bagi bueno di na du liability leite ba ni ma adu masi leibini na makhoi adum sina phare hana log gi ba sai adu bo hoji on record to yenga ga di kai gum ba matam du gi returning officer na ma gi keno ga record to irangani anumitu da matau karam na kanu gi hai ba INC ke ni tu man accept to gi do adu yeng matam da adu ma gi kan science da si le adu na masi adu accept to thoi khali han irangani ba okay kachu monda lamu de lale adu bu ai election santi bana tawna masi ai ohen gar gi na khale adu di chu iru mo ma ai kan science sina su me silare hai na alambi to dwan chu iru ngani hai thali okay have you scrutiny ji ko ge RPA ek ke ko ge section 30 ta aro da fully laboratory sidai da jiki takpi riba reject to ba accept to whatever mana to budu final loi doi ni ko ge kano game gi player ko ge umpire mana referee ko jama ne ba decision lan ge ra chung ge ra whatever man to budu final le ade hoji Rakesh da Rakesh kitang samjan jane kano ni ROG ko magistrate power le magistrate amana to bosi lan ba yai chung ba aduna another thing ma gi du la le na punishment people to di india gi lo di yaw de review to budi chane lower court amana torpa kano si judgment si upper na review to budi chale adu mangon pi ba power si mere technical error hai aha technical ga ko na lokhoke tongan ba error macha mayam sina marom morga reject to guno na mangon instruction ju piri ade ga sai amadu na puthoi ba document do how far authenticated oirage chi mangon da my conscience na yarum do buya document bu thonga ni ma car loan si lai se even particular case panjaraga car loan pala ama lai na palaga document na lak tara to lomi lak mapan khene ga po lo ma yauri ana sigi mayam ji mana kadai phok chu me ji khudak da judgment ping ngam de bi ai adegi jiki particular candidate ko gi sigi ma gi spouse gi bank detail piu ya de do bank detail laite na man khan borum je sigu mayam ji mana kram kan da be bai to ga ge am mangon da madu gi chap chapa knowledge natraga madu gi man power natraga capacity lerum da bu ai ba ana ma gi le jari ba pot da mana sina chumen khan gi ba je aduna finally madu mangon da pi ba fully authorized to ba action pi ro ba mana to bu du mathak ta court chat pa na ta na kai gum ba ma ta to ya de he sima yaw ni na ma gi decision do ai sai sina common sense ki hai ta re election ji free and fair pangthok ki ya na ba khot na bai du na mai ma thau nen khale ba okay ado ja koi gi election petition si hai ri pa pangthok ki ba election gi live result hai ta result si yaning de masi invalidate da godo ni null and void ne law thok da ni hai ba si result law thok pon mi tagi na 45 days numi nipu manga gi manung sida yaning double regadi 45 days ki manung sida any elector amana nataka magi contesting opponent sing aduna koi election petition se high court ta chappa yare ja adu 45 days ki manung sida hoje koi tarai thoi le re hai se 45 days ki manung loi torom doi ni nataka di 45 days ki matung lak pa complaint dudi high court su accept tor rohe tare adu so se tarai thoi sida ani budi hoje phaugi oina judgment pi khre ahan baisena petition itself to dismiss to khre chana gi re abtare adu ani subai sidana koi gi verdict oina habtare thole aduna ai ujada lakchning si kamai thamani su matam sang na changi se haidi huji
almost chahi mari phajal ka dur hai tare isme chahi ahum khai he lang gre hai tare chahi ahum khai phar mok to hoju phau buta koi hai ri ba case mayam se loisan bangam da ba pending on le bisi uza gi wena ai uza Rakesh ju cha ga to uza da hana kari mo thambi hoi taseng badi election petition gumba case di yam thuna loisan ba ya ba handak ta Supreme Court na election ga mari lena ba case adagi crime against women gumba siguma jidi akadu mo tam do loisan on instruction ama piba lai badagi posing ni khar badi thujale live from the India ge judicial system ji hojik sem to pagi da mo te yam kanna recommendation tawla da tawri ba fiba mamani adagi India ga case yam yami ba case sing ji masi loisan hona ba da madugi members matik channel lai bra hai do adum laite even Manipur mak high court se full bench so ji masing shubo karge judge masing shubo ngamdri even chief justice for permanent high gadra la is ko idre le loi and sumo mayam si award pa se everywhere in India lai adike mo RPA ekta masi ki petition si torga di within such days months lotion ge dong ne ba amaga hapsan ba ma so changi okay si yaw dam ni na deadline am pidra ni na limit am pidra sama to go ya hai ba ne petition to ya hai ba ni ke dong loi ge de ya to pidra ni na course sing ju ma gi ma thok sin ba mayam da go pulaga adike handak na mu lai bak thi na pandemic se lak ba ga matam je dum sang na dum changnei ana singwa pot mayam na Indian judicial system se da ho mayam ma hai ga tra sim to ko do mayam lai ba de gi case sing ji khoi election khakta na ta na koi chahi manga suba tara suba maru oina keno sing gi koi gi civil case sing gi so many years pa irga lai criminal case na kharaga buthuna loisale ana singwa mayam ji koi kitang thuno loisala ningi maru oina election petition ji election 5 years kaktani 5 years la thoke ka da hoji ki tari wa rai ji ki sin hom ko chile roi adi akoi da mo hoji achobo question nama lai ji 3.5 years MLA oirure within period manas foi mayam ama torongani khoi assembly da law sembada magi ba record mayam lerangani man ngangi ba sakki ba whatever mayam adegi local area development fund mana pamong sinagi bagi mana kara kai sinagi document budi lerangani siguma mayam adegi khoi mid day meal gi kara gi area do da khoi piba ya ba khoi facility mayam ji through MLA people mayam yauri ana siguma mayam ji gi responsibility ji kanana logada ge haiba question of thol ko dori adi atopa mana sig mari le na bada mo khona napsan jani na wangkhai assembly constituency ko ji ko gi MLA ji resign tor ga lai de gi resign tor MLA do da ko ministers ore ministers si oiraga di within 6 months ma MLA election to hai adu bu haji election petition na lotion da na muksu lai ri ko kendra se da adi election petition lotion da ga di after 6 months hujiki mantri ji to ko drive question of tol kane ana siguma question mayam je ana masigi ji khoi da achabo ba hang ma wai adagi hujik mo hayeng lilong assembly da election to dori na tra election to doi sigi siju election petition na lakshan ai ni ade election petition ji kar matung da court ong la ani aduga court na mo speedy mu to reng khalo khoi masi ju mo hang dori ba adagi wangoi gi siguma mayam je sigi kendra mayam sida laiba khoi election pending laiba tawriba mayam sigi election petition sing na thun lo sambi da kan da khoi kendra do hang de sum le hobi phiom la ko je si ta dana ba honorable Supreme Court na judgment ma pi bra natragana khoi India gi parliament na RP accession to oga khoi within section period ta sumba case do shin ge do ni hana ama hapsen bara ama tawragadi masi thulu lo shin ngam gani nei kan okay petition sing asi thuna lo shin ba yana bagi option sing hai batare adubu hari ba option sing de legal gi oiba process kar so lengoni legal gi process ta kari stages lei bajano kari gi tamuk thana suk yamna kuine sangi se election petition se court ki oina budi ko India da koi case mayam ma pending hai batar ngai raga dumak leiriba khwai case am leiba leiba am oiribani maramatra madugi damak ta chin ba mayam aduga khoi koi leigada ba koi judiciary gi man power hai batar masi amna wat pana su adum oirambadi yare du taseng na magi process se kai no kari gi damak ta matam su amna sangi kari gi no 2017 gi April tha dagi na hojik phobus da as many as 3 years lala phobus da akoi election petition sing asi loisan magam dana pending leriga leribisi kari no habi wahang se ai makata na ai ozara ke slak sa ke tu prem tan logje ki ke break time tan jerke impact nes pemintad mulai
Welcome back to the Manung 360-degree analysis of news and events with me, NongthombamEditor. Manung ngasi khana jarme basi Manipur High Court ta karige damakta election petition mayamama laibano aduga masi lotion bangam dana sang na chahi ahum hena laisala ibno habi matang sida khana jaramani hojik taramatu sibo Manipur Legislative Assembly hai batare masi gi damakta mikhal si 2017 gi March ta pangthok khibani aduga results of March ke tarikh tara mathuda lauthokra matung da madugi matung 45 days have the April tha box ki manung sida election petitions as many as 12 trying to election petition trying to lakre tarani thoi sigi manung sida handak chahi ki August ki tang kunda koi gi petition ama magi judgment pikre aduga ngarang November ge tang manga da so ama pikre aduga hujik tara lakataba leiri ha batare aduna matam kuina lawrisna karino habgi matang si break mamang da lakchakrai makha tabase uzara kesla si matam sana lawrisi kari maram oiduna koi gi kenogi RPA Act itself sita koi deadline ama piram dabsena maram oidori hadi limit ama time frame am pi dabsena oidori bra madu hapsa lagadi yagodori bra otherwise koi illegal weba ton ba stages processes laibana oidori rakai thambe masi aibu yo haragadi koi laiba system sinani system sida akoi gi se petition election petition thare adagi madu notice thare respond tawdoi ba kambudu che thar mutungda ko na lepa numit da akoi reply pakhum site le re pirak pa ko adugi mutung da darkar leiba mogi ani wadi petitioner respondents ki marakta exchange tawga da document si akak laba mutung menung da exchange sar tawbul waraga hare adudi sakhi lobo horse witness examine torse na jara tawradi kachu matam sanga da banati adubu sigi maraksida amana election petition thawaga tongan ba miscellaneous application mayama nakal ani maktagi okay amamu thaba adugi pakhum mong piba pakhum piba gi matamdu ko na piba matamdu da sat piner de adu thuguda ba adugi khudong cha ba khara lebdi ei masi khudong cha dre mathang nemena piro mum pera dum adana matam khara musang khre adu yam phim khara da court ta ma case to list tor ga su haiba numitu da case to mayam lebdagi hek na mahda ba dum yaw da ba sunati aduga nakal ani mak ukil di nakal ani mak ukil sing represent tori bani nakal ani mak ta su moi magi khudong cha da balai bagi engasi de sum khudong cha da balai de matam me zon to si haidina asingum ba kano mayam ma ada at the same time asingum election petition sing ase ko na masigi di hata khuding list ta bani natra ka tha khuding ta bani haiba na bani um su lai bana ta bani na akoi gi thuna di election petition sing je adagi daily basis ta tawbong andra bawda su weekly basis ta akoi tawba na ta banina adum matam se maram adum sangi ba adi ordinary atai case mayam tawje smana tawbunina mogi mata akana matam ngdo lotion bang amukta bugi lambi ongwe even koi shi da tawri su moi supreme court chalure ma tawre mayam ma tawrakanda mathang la ini sibog la ini ba aduna aina hajo harabadi leiba system si semdok tribu makai akoi asungba matam ka hena sangmagi thabak si leini aduna system semdok paibasi akoi gi parliament na ain sembani semi people representative eksi amend tawna akan matam manungda election petition labadi lotion na bagi lambi ema ya lagadi madu akoi hoji problem se koi kon bangangani aduna tragadi leiba system si anuma koi kudong chada bisi mai unu batai adu ngasai gi sigi matang sida thuna lotion bagi matang si ga mari lenana ngasai RO gi magi responsibility area to khara punjana ra hatar za zata lakshani gi si for example hoji khui bipol hayeng to godori ba mikhal thada na godori ba koi bhot thada na godori ba hayeng gi bipol sida su election petition se lak ba hogre hatar result se haidu matung sida karigumba hariba election petition se makhata na court ta satabya da film lakta ri chalakta ragadi madugi case tu da haibtare aduda mu chumam dana mu hariba mai paiba candidate tu magi election do null and void en umla foki targati amuk se haidi process yam sangandur haibtare aduna sigi pose ketang khoi ngasagi scrutiny to be timing aroda mangonda hena empower tawraga kudong chaba se pirga mangonda men power boiro facility boro khara hena pirga maduda khara hena check to hutaraga di makata na so makal election petition mayama laktana ba tawna phen khambi bra otherwise election petition mayam to bi kudong chaba pi se khoi democracy bu hena cancel anel thambi nimra kwai thambi ai bu tham ai gi motadi akhoi gi scrutiny gi matamda yari makai aso engam singa se phajana mon thokpa lothokpa ma darkar lei hena khanjai yes adu ta hodraga di
election tau khau phau su adum election petition lai aduna adugi khudong cha du leitena bai damakta returning officer sing asu mon pi riba assign to riba daita responsibility du nithi jana discharge tawraga mathau tawraga madu at its best level madu election magi nomination paper sing se scrutiny to bugi tangai pa dabasi lei haina thamjani at the same time khoi de pirisi darka leba kanu khudimak sakti khudi piri bani haidi madu decide tawna ba mon de pi ba complaint la idu decide tawna ba ma judge amagumna madu decide tawi sakti do mon de piri ne ba aduna madu gi sakti punum gi sinadna chumarandu matam chana de to pasi tangai pa de haina thamjani natraga makha tar pasi da khoi gi court ta su masagi time frame ama pi ba loinana maruna khoi gi speedy trial ha ba fast track court ki mongda masi thuna trial sa thar gadi marasu oithokpo yagani khambi bra kamai thabi yes no doubt aduga yang mamang da se moirangi ma to gidai adusu supreme court chalaga supreme court na matam supreme court la chalo haina ta khara kan da jiri lo cheleba likewise noi to na ko na su hai ba kan si scd su mo kan ni election petition ni masi kara serious na method view torga madu adum kan ma to mo lo shna adu madu preside ba ko ji no judge sing su masagi liberally matam pagwi pi banata ba ay masidi akoi akana matum nung da jara lo shinabagi kano si togodabuni haiba wakhalon sida torogadi kharasu matam ka hena changba sidagi khara tension mading ngani hena thamje okay matam ka hena changi si tension bangam bagi wapam court ki wena time frame pi targadi khoi ge fast track court kumbagi mong the speedy trial ton targadi madasu utokpu yagani habni but maru oina di khoi ro ge level sida khoi gi scrutiny gi tanja phawba sida ningthina power do season arga na hen empower toroga hairiba asoi aran yauba award pa mayam se pass to honta target di makha ta ba sum makhal gi election affidavit mayam se leru have ne to hojik te tarani thoi lera bani na oja ta la sing je try thoi se gi wahan tok se khoin ko maina lobu yai masi yamna phabam yamna afaba message amoina lobu ya bra na targa kamai thamini message di fatre di candidate si khra ma hai tare go samjani lepakpada try thi khak lai ni na loinok tin na tre majority di odre maseng udi sigi affidavit sing eta achum ba tawdre haibana ayam moin to khoi corrupt practices kemai leina ba petition ti hosi ba udai udri aduna after election gi na ta ba before election gi case ngak ni na magi pifam thokko document chumna pidre aram da tawre haibani ada masagi post se afapa symptom na te ma election da kai ngam khar to gi na another question and before election city well prepared ni adigi hana election thine gi mi su yam yaurabani adi documents kari sang dege kari piroi dege si phajana yaubani aduga hojikti election commission da su khoi candidates singi khoi guide book haitari handbook amasu phongrabani candidates singi do's and don'ts da yauri bo posida khoi tawganu haibo pot da hojiki document mayam submit tawbase sigi list fo lo yaurabani maroina say any contract with government I won't go any contract sit koina thika to bogi pon ngatan nataba say run electricity I giving electric supply say I giving the I consumer or adu khazna ai to loba water supply gi consumer ai go loba khazna to loba labu hingon bi khazna to loba gari gi loan sing raba khazna to loba whatever lady bo mayam se si contract se amatta la hen genu haibne ari even government service to ba office of profit ki teri 심양 흘러 여러 거 되네요. 심양 아무것도 또 뭐야로 하면서 야오나 강나 모두 하퀴다 봐야지. 시디 아쩌바 간노네 봐. 크라임 뭐네 로위예요. 말음디 깨나다 막코이네 셀로도지 로메커 올 도이네요. 로메커 올 그도 누파드나 from the starting 뭐 로토 가리사 그러가디 까리 로노 뭐시 뭐가 도이죠. 오케이. 아드나 지금 보면 양지가 사이 라드는 탐비 아로나 파이널 또 뭐 야드라 해도 짭짭하디 아로나 로션 그러가 뭐지 아이들은 다들 그러가디 과이퍼 보여요. 아도 뭐 아로드 비 삭티시다 마이나 사이 섹션 36기 거기 서가는 close for the hour지 mere ground 뭐 any kind of the 마지 리젝트 온 하면 야우리 거기 그러지 오케이 그러지 노미네이션 페이퍼스 마지 the returning officer shall reject any nomination paper on the ground of any defect which is not of a substantial character 하면 야우리고. 오케이. 어디나 마나 마시 잡아 마창과 톰주 야우드나 해도 리젝트 보세. 망원도 얌 짜오바 까나고 망기 캐릭터 망한 뭐를 넣기도 봐. 보도 그이금바
काब याब मी नत्र भावदा कैंडिडेट ओहनगिदबदगी नुपादल यामना पर्सनल ओइना खनगिबा याबगी करोम भबो यारकदबा खुदुंग थिबा मने बसिजु मामदि हियरिंग तोबगी डॉक्यूमेंट कोबगी मंगन मतमदे फंगजदबनिना मामदि नॉमिनेशन पेपर सबमिशन ngasi lora hayen wala स्कूटी तोसलाइनिना मदुगी पोट यामदे मंगन अवाबा पोट अमने अना सिगुम मयामजी खांगदना इलेक्शन कमीशन की सिगी आरपीए सेमकानजिदा मंगन कई मखर पावर खप सिन थोमिने अदुनाने माना खैतो लोशन याबसि लोशन नमद्रिसि अना सिगुम मखरसि कोइना लेजर भावदा ngасai राकेश नसु थंबिरिबा टाइम बाउंड इलेक्शन केस सिंग लोशन गदोनी मरमदि चाही मंगा खक्तंग चटकदोबा खोगी रिप्रेजेंटेटिव अमगी केस चाही मंगा अदुम चंगरगदि मदु केस तु वहन थोक्सि लैतो ग चमाने अदु कोर्ट ना ऑनरेबल कोर्ट सिंगिना प्रायोरिटी बेसिस ता से क्रिमिनल केस तो मतम खर सोंधबा याब्रा सिविल केस तो खर सोंधबा याब्रा अदुगा सिगिसना प्रायोरिटी दा वीकली बोरा तौगद्रा खोगे हाफ मंथली तौगद्रा मंथली तौगद्रा सि होजि लोशलम दा याम यांगिदना लोशलम दा हियरिंग यांग बसे सिमाना ngасai राकेश ना बदि कम्युनिकेशन द गैप खरबसु लै हाय मदु से याम चुमी दु कम्युनिकेशन सि गैप सु लै हंदना बा अदुगा खोगी एक ता अहोबो लेबसि खुदोंग चाबसि खोगी सर्टेन खोगी लोनेमक पुतिन दते कनागो खरना दुम खुदोंग चाबसुम लो नोंगने पार्टी दुना उकिल दा ngasi si केस एजोन न होना बिरो अदमाइन तरगा तारिख सि लौना नबा दुम तवे मधुमा अखोइना हिंदी फिल्म दा या कैरेक्टर न क्रम तारिख के तारिख kana तरवा आर्गुमेंट तोनबा अदि मोहन डेट सुपी लेबा मोहन जसी हाजिर होन तबुदा नोंगती की सुम कोर्ट का हन बगे फिबम सुम लेबा जजमेंट न थेंगबा अदि मणिपुरी दे सुवारी मचादा को योंचाक पांबिना ओजा दिनमनि गेम लेबनि कोई नहा ओरिंगे सरकार की थबक तोरिंगेदा केस थंगरबना पेंशन चलकान कोई छातिन यालगा अहल लोरागा चटफोबोदा केस लोशनदबो वरी ले अन सुमो मयामसे कनागोम खरगी इंटेंशन द तौबो मानबो पोसु कोइन उदबदि नतेबो अदुबो कोइन मदु साखी साबो लेतबा हाबियादबो पोट मयाम यावबनिना मदु कोइन सिस्टम जिदा लोइना ब्लेम तोरगा सिस्टम जि सुमफु अमका कोई करीगुंबा ककनबा केस खरदी टाइम बाउन म सोइद्रो हेनबम जंगे अदु अरगदी टाइम बाउन से गन आई सिगी सेशन जे माना राकेश वारी सनजरमिनी नुपी चेनबगी केससी नुपी दु हयें मयुम पांद्री भावदी केस तो पहले ओरगा मयुम पान थोखरगदी केस तो पहले ओरइदुने अदिदि चाहि कुमंगा कुंतरुक नत्र कुंत्रे निपान द नुपी चेले मदुग मरि लेन केस हम थिंगना लेरे अदि नुपी मचादे चाहि कुंत्रे निपान सुरमनिना मयुम पाबदी मतम हेनोगे दोरे अदि मयुम पान थोखरगदी मागी केस तो मांगी दोरे अदि सिंगबा मया मा खोइदा जुडिशियल सिस्टम से कितंग सेमतो हनिंगबा क पोट खर यावरेबा अदिदि अदुगुंबा नुपी चेनबगा मैलेनबा नुपी चेमा अयामबा 376 वालगा रेप केस का दुम पानै सिगुमा केस टाइम बाउनमदा था मगी मनुदा अन्नी gi manungda mangai manung लोशन गदोनिगा लोशन बिरगदी केस तुगी कानबम जु लोइ लैगने होजिकसु रामेश्वर ngami हाइबा केस 2022 दा रिजल्ट आदि ngamदोगो जमने अन सिगी पोट मयाम जी यंगबिरगा ऑनरेबल कोचिंगना मसिगी जी कितंग प्रायोरिटी अमा यंगबिरगा थुनो लोशन बिरगदी कोई मयाम दा वहंग मयाम थोलैजे सिगी वहंग मयाम जी दे लाओ यन खल ओके याम थुना लोशन बि तारगदी पिटिशनर बो ngamagasu respondent ngamagasu हाइदि मगी जजमेंट से पिटिशनर की फेवर द लाकपा नत्रगा रेस्पोंडेंट की फेवर द लाकपो एरगसु थुना लोशन बि तारगदी तंगदांग मामा मयक सेंगना खंगगनी हेंकोना हारिबा टेन्योर से चाहिदु चाहि मंगा की टेन्योर से लोरमदाइदा 2021 की दिसंबर दा मसी पिछलक तारिख 2022 की कोई फेब्रुवारी दा नॉमिनेशन फाइल तोरगा मार्च दा मिखल पांथोक तुइनि मरमदन अदाई टाइमिंग था मनी वाली गाइदा कोई कोर्ट की जजमेंट लाक्तार के मदुगी वहां थोक्सिक थोइना लेरोय हैबनी माय पाकपगी नोआइबुम खांगो हैबी वहमदने दुबो स्वाइसिदा वहां तंगनोरकनी हैबी मतांसिदा वहां याम क तंगनजि हुजिक मियामना अदुगा स्वाइसिदा इंटरप्रिटेशन सु मागी मागी तोंगान अखोगी आरपीएस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सु मागी मागी ओमोंदा अदुम इंटरप्रेट तौनाई एट द सेम टाइम तोंगान तोंगान बा ममांगी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मयामा रूलिंग मयामा पुथोगा मदुसु अमु इंटरप्रेट तौनाई मागी पॉइंट ऑफ व्यू टू सब्सटेंशिएट तौनगा द बैकिंग पिनबगी दमक्ता अदु सोइसिदा हंदकी तरानी थोय हैबतारे तरानी थोय इलेक्शन पेटिशन थारखिबसी एमएलए सिंगी एमएलए त्राई थोगी मायोक्ता पेटिशन थारैनी थारीबा पेटिशनर तरानी थोय मक हैबतारे इलेक्शन से सेकंड ताहो ngato इंतोवे मरमदुना सेकंड ताहोबगी मागी ऑब्जेक्टिव से फर्स्ट ताखिबा मीसिना करिगुम मागी इलेक्शन तो नल वॉइड ओगी तारगति इनवैलिड ओगी तारगति ऑब्वियसली सेकंड ताबसिना अदम एमएलए होरनी हैबगी वाखल उंदा लोई तोबगी ममिता अदुगा
oisu oigadabani habi wafum su mayam phongdunari and akogi ngarangi judgment da su second ta hobasina kogi MLA oigadabani habi lai adu basai sida oibi yaro habi counter argument se du malangai mamangi 2002 gi Supreme Court ki ruling aja puthoga maduda akogi mirep ani dagi hena contest ogi mafum dadi second ta ba mi sida akoi MLA ohan basi ohan gidabagi hatare madu phaba quash toki bagi akoi ruling na chingba leibani adu masu leine adu so kari wam tamni kero the petitioner loina ma koi second ta ki basing ni first ta ki basi invalidate ogi ta the second ta bisino obviously MLA orani habagi wakal undang ata tawne masi karai phawba oithokpa yadu mali kamai thamini masi khoi yes no doubt mamangi ato to pa state singi nukhara da judgment khara da saigi return candidate mai papa candidate tu masi nalan boy oire han lok thokanda ani suba second da budu mana uka dabni mana ore dabni haina haiba haigidaba nusu judgment si leitaba nate madu leiba facts and circumstances of different cases du makha poli aduga hard and fast rule sing atana sanara dabni second da obe ade haibna singwa sabtana leiba budi nate magi leiba fact di manadabani na tongan tongan ba kan leibani na man leibani adubu hariba sing ase ultimately akoina Supreme Court yorokana Supreme Court na machine chume hadina Supreme Court na aroi ba bardik biregadi madu na lengre di khata ba su na to ngai leitre okay adubu bugi tangkak tu leitribani na akoina hoyu phawbugi di so high court ki rungma judgment am leirega su madu makhata na amu hongdorok pa yai magi film du hongdorok pa yai haina adum wakhan du leibitai aduga Bharat ta akogi election petition haibasi hek akogi people representation exit laga masi makhada election pangthokpa pindragana high court case thaba haiba kano si adum inbuilt oina ngasagi ain si yauduna leirabani aduga masi matang sida ina thamjaningmada akogi election petition tharakanda madugi petitioner duna oheningi ba ai masi dum thari bani sum torga si torotuni sumain tokuni haibasi he oidaba asina ayam bunde je kudamona harbada asimudi Indira Gandhi gi emergency gi mamangi matamda magi election du Raj Narina madu challenge tawi elaba high court na magi keno du election du nalan boi lokhui adu Raj Narina bu nang oro ma ogidabani haidana hai adu matam du dadi Bharat ki majority si masagi Srimati Indira Gandhi gi party oriba congress na masing yam majority oiba sarkar sason leiba matam oigibani na magi election du invalid oro pawbada madu lechok lechin tawduna ma khangi aduga aroibada ma emergency chalaidana kholaidana mayam ma khudong chado mayam ma mayuk nagi matang sidena thamjeni di akhoi adugi impact ko saida budi leiroi ngai gi hoji leiba ngarang ban haidu ki ba kan sidu budi aina thamjeni di akhoi gi leiba ain sina tasengna hairiba people representation ekna Srimati Indira Gandhi gi matamda thoki ba pamdaba unwanted incident mayam ma thoki badu hairiba ek sigi objective du natiba adubu madugi khalam madugi wangmada mayam pamda mayam ma thoki aduna hoyisu leiba eksi akhoi matam ga chanana ba khoi hoji inore delay gi kudong chado mayam su ne nagre aduna masi matam chari ngai da madu ningsi jana amendment tawduna hongdokdana darkar leba kanusing hapchandana provision sing incorporate tawduna akhoi miyam gi hul khangna thabuk tawbugi tangai phadaba lei hai sei thamjage okay amendment kharati dum mathok tari amendment se ojani man so dum suggest to biya ta marina RPA hari representation of people act sida ujang mo bidusa lakji ujang hujik second tahobu sing sina ayamba magi aspiration amaga loina karigom first abasi invalid oigi targati akoina dum obviously MLA oheroni habagi wakal undang ngakani matam du thana ri myam se ayamba adar kari bohum thaminge sigi wakal on se handa ki matang sida tongan ba haidi invalid oikraba minasu masi PBR habi ohum lai karigom straight fire oram targati second tahobu da haidi miani khatang fight obunina ama invalid oikibata second tahobu na MLA hobu ya habi wafam adubu ani natraga ani dagi henba candidate fight oki targati adum bagi scheme dadi 2002 gi verdict ka potore Supreme Court gi madu ayaba pikide haibna chingba aduna masi hai tongan ba ruling sing potong le aduna masi case to case haidi petition amaga manadana yengadori bra natraga hairap manaba jingsi assimilate obu yagadori ba kamai thambini hoi
sports ka election gano siga kitang khene sports tadi first time tu na disqualify wargati automatically second na first time esi disum ne man gano da tana ba kana teng namro first ke record to atoba hap chan ja de ho ya res election tadi first time na phangi vote to Canada set ke de question lam thole first time to ke vote to lepam da tar gati ado haji particular adum hai rese केंद्र में दा फर्स्ट का सेकंड का चोंग को केनारे और चार को केनारे थार तो ना लिसिंग अहुमरी केनारे खाने फर्स्ट तो की बहुत तो है फर्स्ट तो लेकिन देखो दी सेकंड तो फंक्शन ना थार तो नहीं फंक्शन करती अरे थार तो काटो नहीं यस और ना सुप्रीम कोर्ट ना तो ना केस सिंह दा सेकंड है के तरह अनी सुबह द लोइन पी की वही पोसी के सुरे कोर्ट लोइन आया मन लेते हो तस्वीर में दी हुजिल आई पोसी कोर्ट हाई रेसी अखोगी मणिपुर की द हाई तारे को ngरang ta की थाई सी सेक्शन 84 आरपीए के सेक्शन 84 सी न तवे अटैक तवे हाई द पीरगा सिदी क्लेम पिटिशनर ने क्लेम तो वही है पिटिशनर ने क्लेम तो वो को न पी बने सी कोर्ट की मागी शक्ति की मनुंग लेबो पोटो ने ओके अदर मधुर लाली ने तो सुमे तो की कनो तो क्वेश्चन दे कंते अरेस्ट हो देबो लाइव पोती हुजिक चनगरिबा तौनगरिबा मयाम अमा खक यावरिसे सिदि करी करी लाके बा क्वेश्चन दुनेबा कोर्ट खरना हायना मी अनि खक लेपदी आहा मधु नलन वोट ओरगदी अनि सुबना मतोंदा ओइबम ते से दम याव क्लियर होय सिमदी कनाम ते यंगबा लैत्रे ओके अदुगा करिगुंबा अनि दगी हेलगदी मधु फास्ट आउगे बोतु मांग हनि गदो नती है ना यावबा अदु कनागबा कोर्ट अमा मधु सब सबदी निजंगरे रूलिंग अमा खक्तंग दा फास्ट आउ बोतु अदु मांग हिदोन हेबम यावबा ओके अदु मधु गिदु एक्सेप्शनल होबा केस नि अदु आयाम सांचतदी वन कनो दबा कोई ngरang gi ruling de bo अदु आयाम लो यारो मने न खली अखोई gi कैंडिडेट मयाम अमा लागदी सेकेंड सोइदन पिगदौनी हाबो के सुल लाइते हबसे यामना रिफ्लेक्ट तवा जजमेंट ngakta पल्लेन ताई अदुगा तसेंगमदी होजि लाइबा सेक्शन 84 दे यावरिबा पिटिशनर क्लेम तो या हाइबदुदा मरोइबा युमफम मोरगा पिटिशनर से बोस याम फंगिबनिना मंगोंदे पिसन बट जुमी हाइबदु वखलों तो कोर्ट की केनोस लागा मदु पिबो ओइगने ना दमाना आइगोंदे आइगोना पर्सनल ओपिनियन दे लौजै अना होजि लाइपोती इलेक्शन का अमुका हाइजनी इलेक्शन के स्पोर्ट के खेने पिटिशनर सिंग निंग बिगदौदी इलेक्शन गिदी फास्ट आगेबो तो खरगा कइगुमा इलेक्शन तौबो मतमदा फास्ट की वोट तो माना लोइनो फंगनी हैना खनबसिमदी कोई चुमदेना लवे अदुगा स्पोर्ट्स दमतरी फास्ट को तो खरगा सेकेंड वतोंदा फास्ट आने सिमदी अमुहन तौरसुन मानम फास्ट आने मारदे मागी रेकॉर्ड तो का कनसगा इलेक्शन रेकॉर्ड का खेनगनी अना साइजी पिटिशनर खुलमना खनबदी लानगनी अदा इलेक्शन पिटिशन दा अखोइना अमा अपील तौजनिंगेदी इलेक्शन पिटिशन आइजी कैंडिडेट नतबा इलेक्टर अतैना तौबिरगनी हेना चुगनी हेना खन कैंडिडेट न तौरगदी मदु मागी पर्सनल बपोर खरा इंटरेस्ट खरा याव इलेक्टर ओइना मागी कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोटर अमना तरमतारगदी इलेक्टर अमोइना आगी कॉन्स्टिट्यूशन दा सुंबा कैंडिडेट्स न अरान बस माइना तौबरे हेबसे ओके अदुगा साइदा बगा मखाता रमा हाइजनिंगिना अकाब मीदु नतबा काहौदो मिगी मथक सो खैन पिटिशन तौबिया सोइबो सोरगा माने केनोदा माना अरान बतरगदी मदु पेनल्टी फंगने रोंग इन्फॉर्मेशन पीरगदी सबमिट तरगदी अकॉर्डिंग टू लॉ मा जेल थंबा फाइन तबो वाटिव तौया इबे मतम खर वोट लेप यादबा अदन सुबा मयाम जे खैन हुंतोगा अकाब कांगु खक्तदा काहौदो केस तौबोन चले सिदी अफपा खुदम हमदन नते अना काहो बोइगेरा काहो दोबोइगेरा अखोइगी मिहुत ओइने चोंथोइबो खुदिमक्सी अखोइना मुनियंगम चंगे मखोइना एफिडेविट होजिति सीओ गी कनोदा वेबसाइट लो यारोमिना एफिडेविट सिंग अखोइना लो यंगिरगा कनाना सुमने एफिडेविट तोइ कनाना लाना तोइ जो खैना चावबो खरा अखोइगी वखलोंदगी अदे सराउंडिंग्स दगी फ्रेंड सर्कल सिंगगी अदुगा कैंडिडेट्स दगी ओपोनेंट हिंदगी अखोइना रिपोर्ट सि लौरगा अरानबो तौरगदी अरानबो तौमिदो वोटागेरा कारोरा मोय मथक तखैना पिटिशन फाइल तौरगा मखोइ सरा फंगन माजे अखोइ ऑब्जेक्टिव ओइबम थोय मजिना फाइटिंग सुमने दमाइ खनदन ओके अतो हुजि याम नोयबे इंटरेस्टिंग ओइबे एरिया म ओरगन एरिया मन हाइ तारगे दुजा कोगी कोर्ट की माइकेतगी जजमेंट लाए जजमेंट से पिटिशनर की फेवर द लाए खलसी रांगी केस के स्माइना पिटिशनर की फेवर द ला मतुंग सिदा ngसागी रेस्पोंडेंट ओइगिबसिना माना मु हायर कोर्ट ता एज अ पिटिशनर ओइना चरगा मु केस तौरक तारगदी फॉर एग्जांपल हुजि पिटिशनर दुदा हाई कोर्ट ना हाइरे सिमा एमएलए ओहनबे यारनी हाबि हाराबनी अदु हुजिकति अमु रेस्पोंडेंट दना अमु हाई कोर्ट ता आदि सुप्रीम कोर्ट ता चलनी हाबि वाफम लाबनीना हुजिक हाई कोर्ट ना पिरखिबु ऑर्डर सि मपुंग पान इंप्लीमेंट तौबा ngamdabagi आदि कोई एमएलए अमोइना वासक लोबा ngamdabagi अदुम बचै ना बा पेंडिंग से हाइ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लाखिबो अदुम
चाहिए नरगा तो मग लाइनेन खंबी ब्रा मसी क्लैरिटी अदा इधर कमाई थंबी मसी इस मैंने थमजेगे करियुम्बा हाई कोर्ट ना मागी ऑर्डर दु ए फरे मसी नॉर्मली कोई लिप दी परमिशन लंगई साइगी एग्री मिदुना आई सुप्रीम कोर्ट चगे चलिंगे मरक से सी मरक से नुमी कुंठानी अदु लेजन को अचना हनबिगनु ओके हाइगना हाइबा अदु लेत्रगदी अदु स्टे मा लेत्रगदी अदुम मा एमएलए मा कारबगुमना वासक लोबो खोपगी थबक अदुम चथगनी स्टे अंतिल लेने स्टे लेत्रगदी ओके स्टे लेत्रगदी अदुम खो एमएलए ना वासक लोबदी है बनी अदु अमुक सुप्रीम कोर्ट दा चलगा अमुक मदुगी मखा ताबा खोगी केस हियरिंग ट्रायल में हम जैसा था मतुंग अमुक असाई रेस्पोंडेंट होगी बितना सुप्रीम कोर्ट पेटिशन और चलगा मान अमुक अमक तारगदी सुमायना हदे लोइबन नाइदो अमुक यस इंडिया के जुडिशियल सिस्टम दा कोइदा याम नुंगांगे से होजी हाई कोर्ट ना पीरिबा वर्डिक सिगी अगेंस्ट दा नत्रगा मसिबु सिंगदना अखोना अपील जतय याय अपील चलनी अपील द वर्डिक अमा लानी यस अगेंस्ट और फेवर करिगुम्बा होजकी हाई कोर्ट की पिटिशनर सिगी फेवर दा लापिदना अगेंस्ट दा लाइन खलो अमुक सो हनो अमुक अपील तो यारिबा मारन दी सुप्रीम कोर्ट दा चतयसी खोगी सिंगल बेंच डिवीजन बेंच 5 जज अदु दा बेंच में याम लेरिबा अन सिगी चतने बिसे मसिना until full bench na final decision am pidribo bu chapa yara inina akhoi na masigi posi loiban ai daba pot amu oi ar system ni manung da within 1.5 year hojiti 1.5 year bu fadre sigi manung da sigi legal proceeding am je taw bu da kadai ho bu da matam jangani haibagi question du di arise tawi adu bu ai ni thajaba da je Rakesh na dia clear we big re special leave petition ma tharaga madu leave to lahongdragadi natraga leave to phangdragadi ma MLA no saklogani adu case te dum moina appeal chalagadi case te dum thenagani ama madune MLA in thenarani adu ka kaigum leave lorgana MLA o hendana kana torani adu ka laibak thiri di kaching gi particular hai tare assembly constitution si koi gi according to law 6 months है ना MLA हांगन के नॉइस लोई लेने को आते नहीं लोई ना यहाँ लोई खाऊं तो नहीं आने लगी बा MLA सी before judgment से लाते हैं disqualify तो है MLA हांगन ले रही हांगन ले रही ना सीधे दा अमुक केस गायरगा हांगन में ना थंबा जे कोई सुप्रीम कोर्ट आई पांगनी था जदे अत्यंत में मतलब दा वासक लगा केस तो हनबा ओदेबर कना मन ngमजगी बनी अदना मधु आईदी थुनो वासक लहलकनी हैगे आई थाजबा ओके थुनो वासक लहलकनी हैबगी थाजबा दुमक लेरे बट केस सिदी मखाता दुमक चथकी बादनो केस नो मो अतोप अमगी उंग फेवर द लाकपा नतर अगेंस्ट चखि तारगदी केस मखाता दुम सांगना चथबगी यामना इनकन्वीनियंस है बतारे मैम थोइसी थोक्तनु बि दमक मरुइना खोगी नॉमिनेशन फाइल तौबगी टाइमिंग मेरेप से पिसन बगी मतम अदुगा मेरे से स्क्रूटनी तौबगी मिकुप असिदा मदा इदुदा कोइन फिल्टर तो होबि यातर गते असो एरान पुनमक फिल्टर तो होरगा एनी कैंडिडेट मागी इन्फॉर्मेशन सुन पीदबा कंसिल तो बा लोसन बा हाइदोक तब मयाम सप्रेस तो मयाम से लोइना डिटेक्ट तोरगा मदुदा रिजेक्ट तो बंगबगी मदुगी सिस्टम अमा लागतार गदी ngasi कोई इलेक्शन पांथो मतुंगदा रिजल्ट लाब मतुंगदा रिजल्ट से यानिंगदबगी कोई इलेक्शन पिटिशन मयाम हाई कोर्ट ता लाइबसी लाक्तबसु याय हबगी वाफम दुनी अदरवाइज लाक्प तारगसु मदु स्पीडी ट्रायल अमा तुना ट्रायल तो हनबा याबगी सिस्टम अमसु लाक्च तारगदी यामना अफबा मोइनी ओवरऑल कोई आरपीए से खरम खैदी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से अमेन तो बखरम खैदी चांगब्रा मतमगा चानब मोंगदा हबगी वाफम लाई ऑन द रोंगसी ओनदि मनु हनगी थरमसे मतांग सालो सिंजरगे ngasi थरम से दा ओजा राकेश अमदी ओजा मोबिना लेंग्रे तो ngasi थरम से बथवा हापी खिबा अमदी मपुंग फान गी दम तो ओजाने मप अरोय बसदा मुखना था से पुनुकचरी अप्रिशिएट योर जॉइनिंग मसरंग ngasi manu hunge tharom ngasi edition se karam tobi bage ko kan ber pe yagane koi mail id impacttvnews@gmail.com natraga koi Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to biraga comment amadi feedback tha ber pe yagane. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us on the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off. Kurumjar.